Samo nebo zna. Kaj ti je ovo? Ha, šater. Air šater. Zakon. To ću Zlatku predložiti da kao proizvod komercijaliziramo izum. Pa mislim da ovaj izum ima veliku ima apsolutno potencijala za... Da. Vrlo je praktičan, ekonomičan, nada se možeš kupiti sve ovo. 100% efikasan. Efikasan. Dobro, ti budeš snimao danas. Yes. Ako nas, kao što rečeš, ovo ne ako ne daš. Ovo ne mora fokusirati. Znači, Dagova aparatura ovaj puta po danu. O, Babinjano! Gdje si, Bob? Pa daš mu se ruku. Ajde, hoćemo, evo, možemo snimiti. Zdravo, predsjedniče. Ste još uvijek potpredsjednik? Pa ne znam, nisam to još, nismo još imali nikakve skupštine. Šta se političari vole? Da, viš, potpredsjednik nema ni majicu službenu. Kako to? Ne znam. Kako to se može dogoditi? To je samo to. Jel ima još ostalo još? Ima, ja mislim, da. Nemaš tu? Smršavio si pa ćeš dobiti. Smršavio sam 10 kila. 10 da. kila prošle godine. Imao sam 106 kila, to je bio rekordan sa nekom vragi odnio šalu. Da, ja sam to rekao, ali nikako da smršavim ispod 100. Ja sam krenuo intenzivno mršaviti. Nisam još napravio do kraja. Pa dobro ti, ajde, nemaš petrivati. Si donio skop? Sve kod 90. Ko, ja? Da. Nisam, zato što je u Zagrebu bilo oblačno. Pa znam da je, svi su mi rekli, pa... Pa i tu je. Pa nije. Ne ide ništa. Ja mislim sam, bit će tu oblačno, neko neću nositi skop, idem radi ekipe. Da. A, dobro, ajde, može i tako. Eto, čekaj, imaš tu. Etos. Ovo je, čije ovo? Ovo je moje. Tvoje? Da. Nemoj, to tako izgleda po danu. Da. Šta je to? Što imaš lepi fokuser. To 10 inča, ali tako? Dobro. Zato je telečka. I ovo tu još. To ti je gajdoskop. Kora zakon. To nisam iskužio, dobra ti je šema. Puno manje vibracije kada je tu niže. Pa, apsolutno, da. Malo ima problema. Glede kad ga na full na jug, na prekelji malo ima. Ma, gle ovo. Snimi šemu sa gajdoskopom. Vidi ideje. Kako šemu se? Kaj? Stativ, vodostragog i pek. Imaš 2. Prvo sam mislio da li ću uopće doći kvalitetni i još kvalitetni. Kako god hoćeš. Bilo žaca, aparaturu. Gdje ja vidim ovog ovdje gospodina? Opa, Luka, Bog, dobro, ti? Pa prilično. Mater, to ne mogu više. Čije je ovo? Aha, od Zlatka. To već prepoznajem po Finderu. Opalo je nekaj. To tako mora biti. Tako mora. Pa dobro, ajde, idemo ovako staviti. Fino, moramo snimiti cijelu aparaturu. Janko, ti slikaš šta sa web kamerom? Čije je ovo? Ovo je C6 ili 5? Na svadbi. Ci. Od stričeka misliš, a možda od curice neke. Nek star, ali... Star braj. To je novo, čovječ. Nije. Nego čije? Imam da radim, ali autoguiding. Lijepo. E sad, nisam još teleskope po svijetu. montirao sve. Vide mercine. Nisam znao kako to spojiti na račun. Net Ljubinkovo. Nije telo na onaj RS232 da radi, nego sam morao na kontrolera. Nisam imao pojma od početka. Nema ko da mi kaže. E sad sam to sve napravio. Respekt. Ovih dana da to pokušam. A jesi zna ko je to napravio? Ti mater bezobrazni. Ko je projektirao Spomenik. Zna se, ali ne znam. Vojin Bakić. Pa on je, ja mislim, čekaj, on je deda od ove srušili smo sve spomenike. Od koga? Od Tuđmanove snage. A ko je tu? O, evo di je ekipa.
Ne, on je test, on je veliki, tako je dugačak, on je za dugačak, ali ovaj ovdje fali mu nešto, to je. Ja sam slučajno uspio, evo, respekt. Sam samo njega imao. Ali opet iza njega na onim uputama, ipak sam i pročitao čak uput. Čak upute, kaže da treba stajati cijev, znači da se ga pokomito spusti dole. Pa vidim da vi sad neke gledate. Ja ga naštimavam da bi se mogao gledati. Aha, onda omakne ga i onda da. Ne znam. Lijepo smo ga nacentrirali na oko i onda on meni laserski kolimator, znaš šta? Stavi si ga, znaš kuda? I kolimiraj. Dajte ću vam ja reći. Ajde. Ne, obrnuto. Još drugu smjer gore. Dobit ću jedan drugi pravi. Još malo. Još gore. Ne. Ima drugačiji monositom. Još onaj što ste prije. A ovaj tu očito nije dobar. Još. Stop. Sad si pogledajte pa od prilike sami desiti još ovo. Dobro, bum pričam. Mi Hrvati i Slovenci se ne volimo, ali bum pričam. Ja volim sve. Gledaj, pusti 5 pedala koje radi gluposti.